كسلاف لو بنت تماشاوان بريز بولتانا دمج مششة تايبت بروجافاي كردستان سوريا دسبيتك اميداريا گشتیا جمعان اجتماعی کرد سوریه گوت ده انجام روشا کارسد ده یا کوتا سوریه گرتیو رجبونا رژیم اسد لسر چاره سرکرنا کریزا سوریه بریا لشکریو بردوامی دور پیشکران نفچین جدر بی کنترل رژیم اسد و روخاندنا بهای لیره سوریه لهم بر دلار امریکی بارگرانی و زحمتی آجیانه لتوای سوریه درست بویه. امیداریا گشتیان جمعان اجتماعی کرد سوریه داخویانیه که درباره روشا خرابا کونها روش آوای کردستان تیره درباز دبه بلاف کرد. تیدا گوت که رژیم اسد به چاره سریا سیاسی رازی نابل تکزیه لسر چاره سریا لشکری دکه. ده داخویانی امیداریا گشتیان جمعان اجتماعی کرد هاتیه. ده انجام روشا کارسد ده یکو توای سوریه گرتیه و رجبون رژیم اسد لسر چاره سرکرنا کریزا سوریه بریا لشکری و بردوامی دور پیچکرنا نفچین جدر وی کنترل رژیم اسد و روخاندنا بهای لیره سوریه لهم بر دلار امریکی بارگرانی و زحمتی آجیانه لتوای سوریه درست بویه بتایبتی لپاریزگه روشالات ینکو دولمندن بسامان خواه تا آستگهشتی وی چنده که روش بروش و روشاولاتیان لوان پاریزگهان برف خرابونه بچه. اروها داخویانی امیداریا گشتیا انکسی دهاتیه که دور پیچکرنا نان جیل خواه گرتیه که نرخه یک نانی پین جاران جه نرخه بره گران تر بویه. توایا کلو پلین خوارنجی گران بونه درمان ایدیلوان پاریزگهان نایدیتن. ددمان هاده کشه آویجی هاتیه هولی که افهمو پیشوچونن بونه سدم که ایدیولاتی بتنه هزرا چاوانی آدابین کرنانان روژانه زاروک خوابکه. ده داخیانی امیداریا گشتی دهاتیه. ددمان هاده پاریزگاه حسک و گندوارن و راستی برینا آویب آوایی که آرمانج کری جویزگاه علوک هاتیه کود بین دسته چکدارین سر به ترکیه ونه. و انجمن اجتماعی کرد لسوریه بانگه لامریکا و روسیه دکه کوری کفتن لگل ترکیه امزکر نفشاری بکن دا کو آویب آوایی که بردوام بو پاریزگاه حسکه جاویزگاه علوک و ردابین کرن جیانا ولاتیان نکه قربانیان ناکوکیان نابرا آلیه ناکوک دارده. امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه گوت جی کو توی هبونا بارگرانی و کریزان چکدارین پیاده دست بگرتنا جوانان لسر بندان و لسر کاری وان کر کو او جوان کارج بو دابین کرنا نان مالباتن خودکن و ابولشکریان چار برن سرباری رواندنا جماره اگزاروک لسر دسته چکدارین سر به پیاده و دداخویانی دهاتیه که انجمن اجتماعی کرد لسوریه به پیویز دزانه که هلمتین گرتنیج بولشکریان چار ورنا راوستاندن توایا جوان و زاروکین که هاتنا رواندن سربست ورنا بردان و انجمن اجتماعی کرد هفخم ولاتیانه دکشو آزارین وانده و ریوبریا پیاده ببر پرسیار دزانه دبر خرابیا روشیده که توایا سامانین دوره بین دسته پیاده ده. انجمن اجتماعی کرد سوریه بانگه لجواکا ناودولتی و نتوانیه گرتی دکه که با آوای کیبلز آلیکارین مروی پیشکشی خلک دوره بکن و انجمن اجتماعی کرد سوریه ویتویا روسی صینی یا کولدجی گهاندن آلیکاریان با سوریه هاتب کار آنین به صدمات چونا بهترا روشی دزانن داخواز جهر دو ولاتان کر که آلیکار بنده چاره سرکرنا کشیان و کریزان ده. هروها انکسی داخواز جه امریکا جی کر که دوره دور بگره جه پروژه سایاتی زر. انجمن خوجهی آگرکلگی یا انجمن اجتماعی کرد سوریه جوین خویا اعتیادی لوفیس خو انجام دا. د جوین ده سروک انجمن محمد خلیل عثمان روناهی خسته سرداوین پیشاتین دانوستاندنین دنابرا انجمن اجتماعی کرد سوریه و پارتین یکیتیان اجتماعی کرد تکزیل سرکاری رخصتنی یه انجمن خوجهی کر هروها آمجه به پیوستی یک ریزیا گوتارا انجمن خوجهی کر دا کو ببه پشتوانی کجبوی نیزیگونا کردی تماشاوان بريز امي بهتر لسر داخوانيا كو جاليه امیداریا گشتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه درباره روشا خرابیا کو نهار و جوای کردستان تیر درباز کم بهتر لسر راوستن نگل میوان ما بريز زردشت مصطفى اندام امیداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه تبلیمت به بريز زردشت هفدامات باش به امیداریا گشتی یا انکسی د داخوانیا خدا سدمن سرکه ج خرابونا روشا کونها روجاوای کردستان تیره درباز دکه رونا هیک زیده خصیه سر سدمن وی لی امی لسر آرمانجن لدوب خرابونا روشه بسکن الگوری نریناوه آرمانجن سرکه لدوب خرابونا روشا کونها روجاوای کردستان تیره درباز بچیه اون چه ودگرین ايوار باش قالك بخير يعني اسباب قال لك انا صار وضع مناطق كردية سوري تادا ايرو روجافا والعموم السوري
یکیش و اسباب اف شر بابي نزيكي 10 صالة الولايات السوري تشيبي اف ورقة سوري انهيار كتير تشيبي تشتك غريب وعجيب يعني انهيارها تو وقتي دا بلكي طولات الجناية دي جنبقى ما عدا ايراني ولبناني لايتر اف زيد بينا بزحفي يا مواد غذائية جنان بقرا حتى بقي مواد غذائية حتى بقي درمان يعني أسباب زحفا يجبر إنه ملطي سوري بشكل عام وملطي كردي روج آبار منطقة روج آبار شمال شرق سوريا بوضع طنجة أسباب من إقليمي يجي أنا حتى ضخ يا علوك آباويتي قرتن ملطي ما الباجاري حسكي زحمتين قلكي دبوليني بلكي أفزايتي دخرجا قلك جوار باش بريز زردش از دخوازم وكون هذا رابورت الجهات امين داريا قشتي روناهي خصة سدمن خرابوني وكون هات بيجا ليم دخوازن ارمانج لدوف خرابونا روشي بزانبن يعني ارمان شيا كو روش روش بروش خراب تردبه روش زحمه تردبه جيانا خلكي زحمه تردبه انا جيانا خلكي زحمه دبه يجيبونا ورقه سوري افجانها يعني امن وضعك محاصر دنا يعني ايرو اف جائحه كورونا جي بسبب كجوا اسباب زيادة شر تشيبي ام محاصرا وقتها محاصرا ورقامه كيمت كبه مواد غذائيه مواد طبيه اجمالا لا برز زردشت قال لك شروفكاري سياسي سياسه مدار همو الي دبيجن ارمان جا سركه جخربونا روشيل روش افاي كردستاني بتنه دخوازن دانو ساندنين دنابرا انجمن اجتماعيه كرد لسوريا وبارتي نكتيان اجتماعيه كرد بوچ بكن ناخوازن يكرزيان مالا كردي تشيبه بيجن بتني ارمان جا سركه لدوف خرابوني اف نارينا تشيه والله يعني از في رنجي هاز لنا انا براستي چونك دانو ساندن نقبه انجمان دا ونقبه بي وبارتي بيرا يعني بردوامه وما جولك باش وارا بورانديا وما سر يك سياسي مشترك ما تفاهمات كرنا وما بيان جي بيشترى داري خص سر تفاهمات سر ام بردوام بالحوار الخضراء يعني الجوري نارينا تبرز ردشت تجريدان وبيوندي دنابرا خرابونا روشي لروجافاي كردستاني بدانو ساندنين كونها دنابرا هردو آليون كردي دا تشيد باتنيا باش برسك دن اگر هيا كو اف روشا خراب روشا كو روج بروج آلوسترو زحمترو خراب تردبه لتفايا بيجن باجارو نافچين كردي روجافاي كردستاني بتايبتي الباجاري حسكي ورا چارە سەرکردن چارەسەریەک ji vê rewşê re were dîtin tu çi texmîn dike والله چارەسەری بڕاستی ئîro ne destê encûmanê de çarəserî destê pêde de bi'tîbar ew îdara vê mintiqa Rojava dike يعني وضعي اقتصادي وضعي إداري وضعي عسكري أفرسي خالها دستي واضحة يعني وقت أو دراسات تاجيكن دراسات اقتصادي دراسات إداري بدائلنا ببينن أو إمكانية دستي واضحة هبه باعتبار أو إدارة منطقية ديكن البوري نارينا أو بدائل شنا بريز زردشت بدائل وقعت بين مشاريعنا فكي مشاريع انتاجي فكي عالم تيدا بشغله موضوع نفط مقابل الغذاء تشيكي يعني بدائل زعفن يعني وقت مو دراساتنا تشيكي تشتكي تزيني مو دبي مو عالي كاريا ملط بكي مو تكاري دراساتنا تشيكي مو لبنى تشي او منطقه زراعيه منطقه بتروليه تشي امكانيه انا متيدا مشاريع عابكي تشي امكانيه انا مثلا مو مصافيه تكرير النفط بينه ايرو لترا بنزينه الروجافاي السوري ب 1600 ورقه يعني وقتها بصفاتها ممكنه ازمها 1600 ورقه ب 400 ورقه يعني وقتها مو مشاريع غذائيه فكيت
باش برز زردشت نها نافچین کردی لجر کنترولا پیاده دیه بین دستلاداریا پیاده دیه پیاده جی حتی نها ته و ندایه کو چار سریک بلز جوی روشا خراب را ببینه اگر روش بگمان روش لروجاوای کردستان روش بروش خرابتر دبه یعنی هم کریزا آوی پیدایه هم کریزا الکتریکه هم نان هم برندبون و گرانبونا نرخ کلو پلان جالیه کی إذا خلك بزوري دبارة جانا خود كن يعني دروشك برخراب دنها درباز بن هري داويجي خلكن باجاري حسكي ام بيجن بانجك اراستي جيهاني وهر آلية كي ورخصن هوارچونه كرناج بوكو دستورداني بكن يانجي جيانا مليون كسكي رزقار بكن جبر خرابونا روشي اگر روشو ها بردوام كر و تجارة سرية كنهات ديتن جوي روشيرة بري روجاواي كردستاني برفچ اقاره كيفا بچه بلا روجاوای کردستانی هر خرابه هر دماری يعني إدارة بيادات زانية محطة على وقفة في ترك دريجة دستي وعسكرها داي تابع حكمتها تركي يفترض بدائل تشيكبان يفترض تجارب تشيكبان آبار ارتوازي يكون آبان يا دو ده كاف آبار ارتوازي ناجحا قنج بن سها وعسكري تابعي حكومتها تركيا دركت يعني تبت خبات يبكي اف خبات خبات نكي جبرت هول ناد بيدي الغوري ناريناتا سدما فيك شيء يعني وقت خباتنا ناكي كارك نباشا يرو او اداره بمنطقتك ها ام شريكه وابم اداره ده لوماني سلمجها انه ام خباتنا بس ام مسؤوليه ايرو يا في ملطي كتيتي دد في اسكار طنق ده يا افي ويا كهرباء ويا معيشتي ويا انهيار الليره السوريه حمي او يتحملها مسؤوليه نعم او تحملها مسؤوليه دبي روشن بيرن يواهبن دبي خندبان يواهبن دبي مستشارين يواهبن مجالات خدميه مجالات اقتصاديه مجالات طاقه مجالات كهرباء احتمالات دانه وبدائل جرداني افجواتي خستن باش بريز برسا مني داوي اسوازم ليزي دبكم خلك روجاواي كردستان بيجن اگر روشو ها بردوام كر تجاره سريم بلز نهاتن ديتن بري روجاواي كردستان برف كارستان ويا بنارينا تاد بر انجام كارستي ينكو ورن انجام دان روجاواي كردستان ويتشبن تلقل اخفتنا خلك روجاواي كردستانيه اگر روشو ها بردوام كر وكارست دروس ببن بس بكرتا هيش كرم اخر انا براستي هاجر كار بميني بي اواي خرابه وزحف خرابه هاجر وضعي منطقه ما وضعي منطقه روجاواي كردستاني بميني فيش كلي كارثك مظنه دبي تشتن عاجل ولن استخدام كلن تشتن هبن كاريا ملطي دولي كلن جمع مجالات هذا مجالات خدميه مجالات اقتصاديه مجالات طاقه جمع دبي اوج خورا بدائلنا ببين ناجس اللي بدائلنا نبينا والبدائل نبن يعني ملطي بكبد كي زحف طنقه بله زور سپاس جبوی میوانی ما برز زردشت مصطفى ادامه امیداریا گشتی یا انجمن نشمانی کرد سوریه ایروت میوانی ما زور سپاس لسر آمده بوناته لروجاوای کردستان پدکسی ده انجام دانا چالاکی و سمینار سیاسی ده بردوامه دو روزا پنجشنبه رخصتنا هلالیه و یک بردانی نمر دیاری اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار قام شروع کرد ده چارچوبه هفتیه که ده پدکسی چالاکی و سمینار جه اندام کادرین خوره لاوفیسا خو لروجاوای کردستان لدار دخل سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و رخصتنا گشتی پارتی دست به زنجیرک سمینارین رخصتنی کرنه دوه جی داوین سمینار لهر دو گوندین هریما کوچرا كله وتل خنزير بو سمينار بسرپرشتيا برپرسي رخصنا گشتي عبدالكريم محمد وانداما كوميتايا نافنديو برپرسا رخصنا بارتيه لهرما كوچرا پريخان داوود وهردو اندام دستيا راوشكاريه يا بارتيه ابراهيم خلف وعادل سيفو بريفتشو سمينارين بارتيه درباري روشا رخصتني وداوين پیشاتين سياسي و بينگاوين يك هلوستا كردي ولهبتك هشتنا نابر آلين كردي دانا
اما بچن عفرین جی بریا چند روزان آگر به چیای نحیا راجو یا باجری عفرین روجاوای کردستان که ده انجام دار و باغین چیای شوتین جدرک تایبت جا آرکرا دازانین آگر به چیای گند شیخ بلال یه نحیا راجو کد بو دما چند دمجمیران بردوان بو پشتره او آگر هاد ومراندن ده انجام ده به هزاران دار و مرخان شوتين جالي خبري خصنا ما في مروان لعفرين جوت تشيك دارين جروبا حمزات وفيلق الشام آجر بردان دار ومرخان جندي برج القاص ده انجام دار وباغن ولاتيان شوتين لجوري كوري خصنا نافوري تكسكريا ما بس شوطاندني برتشيكرنا كردين عفرينيه لپارێزگەها رەقایە یادبن کۆنترۆلە قەسەدێدا کێشەیانان و سوتەمەنیە بهتر دەبە ژبەر خرابوونە ڕەوشە خزمەتگوزاریە لە باژارێ ڕەقایە بەتایبەتی بڕینە ئاوێ و کێمبوونانان خەلکێن باژارێ ڕەقایە ڕۆژانە بهتری 6 دەمژمێران لەسەر فڕنێدمینن داکۆنان وەربگرن هەن وڵاتیژی ژە نیوێ شەوێ و لە پێشیانان خانەیان ڕادزێن لە گۆری ژێدەرێن خوجەهی ڕاگەهاندنە گەلک جاران کێشە لەسەر نانخانەیان دروست دەبە تێدا قەسەدێ چەک لە دژی وڵاتیان بکارتینن دوێ دەربارەیدا خەلکێن باژارێ ڕەقایە بانگێک ئاراستەی ڕێخستنێن هەوارچوونێ و ئالیێن پەیوەندیدار دکن کۆ زووترین دەمدا بە ئەرکێ خۆرابن ji بۆ چارەسەرکردنا vê rewşa xirab. دەکچوونە ڕەوشە خزمەتگوزاریە و پێدەویên ژیانê yên sereke li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Roj bi roj jî rewş xirabtir û alûstir dibe. Ji ber vê yekê xelkên Rojavayê Kurdistanê bi zehmetî debara jiyana xwe dikin. Hem ji ber birîna avê û elektrîkê ji aliyekî hem jî ji ber kêmbûna nan û bilindbûna tevaya kel û pelan ji aliyekî din ve bê ku hettenha tu çareseriyek ji vê rewşa xirab re were dîtin. Bi taybetî xelkên bajarê Hesekê ku ev e demek çêbûye û av bi yekcarî li ser wan hatiye birîn ji alî grupên çekdariyên bi ser Tirkiye ve ji ber ku wîzgeha Elok ya avê li serêkaniyê dikeve kon hat bin kontrola wan çekdaran de. Ya ji ber vê yekê xelk bê avmane bi zehmetî debara jiyana xwe dikin ku gelek ji wan jî avê dikirin bi nirxekî giran. Ji ber vê yekê û bi sedema birîna avê û elektrîkê xelkên bajarê Hesekê bangek arasteyî her aliyekî û tevaya rêxistinên hawarçûnê kirin da ku bi erkê xwarabin û zûtirîn dem de jiyana milyon sivîlî ji vê rewşa xirab rizgar bikin. Ava bajarê Hesekê ji wîzgeha Elok li serêkaniyê kon hat bin destê grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve ne têda bînkirin. Berdewam hewl têne dan ku ew kêşeya birîna avê were çareserkirin lê hemû jî bêsûdin. Ji dema ku werza germayî hatiye û av li ser parêzgeha Hesekê hatiye birîn û heta weke îro ew kêşan nehatiye çareserkirin û di heftiyekê de bi tenê yek roj av bo Hesekê têda bînkirin ew jî bo dema du demjimêran e. Ava bajarê Hesekê ji westgeha Elok li serêkaniyê kon hadibin destê grûpên çekdar yên ser bi Tirkîvan e têda bînkirin û berdewam hewl têne dan ku ew kêşa birîna avê were çareserkirin lê bêsûdin. Grûpên çekdar yên ser bi Tirkîva ku westgeha Elok dibin destê wan de ye merc li ser berdana avê ji westgeha Elok bo bajarê Hesekê danîne ku berdana avê li hember wergirtina 24 mega kehrebe ye ku ew kehrebe dike tevaya kehrebeya Qamişlo û Hesekê. Her wiha li gorî hatiye ragihandin ku hêleke kevna avê ji rûbarê Feratê bo parêzgeha Hesekê heye ew hêla avê pîwîsta wê bi dubare nûkirinê ye. Ji ber grûpên çekdar ew hêla avê têkdane û tevaya amêrên wê dizîne. Peyemnêrê arkê tekez kir ku bi tenê di hefteyekê de yek roj av bo parêzgeha Hesekê têda bînkirin ew jî bo dema du demjimêran e û bo tevaya parêzgeha Hesekê jî nayê dabeşkirin. û ji bo çareserkirina krîza avê li bajarê Hesekê behsa kolandina bîrên avê hate kirin. Lê ji ber nebûna ava jêr zeviyên li parêzgeha Hesekê bi kolandina bîrên avê kêşe nayê çareserkirin. Tevî ku Rûsya serpirîştiya çareserkirina kêşeya girtina avê ji westgeha Elokê dikir lê ew jî niha bêdeng e.
بله تماشاوان هجا لسر خرابونا روشا کون ها روجاوای کردستانی تیر دربازی به بتایبتی ملی سر کریزا آبیا کو افدمک باش چی بویا بماهان چی بویا کو کریزا آبیل باجاری حسکی پیدا بویا دروست بویا جدما کورزی هاوینی امتکارم بیجن دست پیکریا و حتی نهاجی بردوامه لیدی دما داویه ده ایدی کریزا آبی روش بروش خرابتر دبا آب ده روجان لسر خلکیتیم برین از دخوازم سدمن سرکه لدوف کریزا آوی بزانبم امی و بابت الگل میوانی خواه دکتور فرید سعدون اکادمی ناسیو کرد گوتو پیش بکم دکتور فرید هفدما تباش به امی لسر سدمن سرکه لدوف برینا آوی یا بردوام لباجار حسكي راوستن لقولي نارينا تسدمن سركه لدوف تكتشونا كريزا آوی الباجار حسكي چیه دوكو اکادمی ناس ایوار باش زور سپاش دارم و همه بشدارم یعنی براستی او صدمه کتنه صدمه سرکه انو بیرین علوک هاتن راوستاندن جبر چجمها دهات 2019 ده تعلق بنده کل روحلاتی سرکانیه لوده که بیرین آب دان باجار حسکه بجوده که در کتن حجده بیربون لوده که هاتمون کولان جبر دورات نبرا سرکانیه دهاتان دیگه هلیلی که با غربی آوای قامشلی ابال دورك تير آب يعني حودك مازن قالك آب كده هي تنبير تين فلان يعني إيه قامشلي يجي جورن وإيه سرقانية ودربسية وعمود حطاني جا دقي حسك لإيه حسك تيجي علوك دبرن حسك دبرن قندي أو حجر بالحمة طلعت الحمة وجودك يجي شاندن حسك جماعة دها وبيد بشتي كربن دسة شتاده داقر كرنا تركاج بيد دورة هانيرن آب هات راوستاندن جبر ترک دخوازن وقت دانستاندن اکل سروی آواهانه چکن شرط المرجن وانا هنج بوگ آوه بدن باجاری حسکی وانا جهم بری و آوه نرخکی دخوازن یعنی اوجی بگن سودکی او سودا هانه چتک دخوازن خوازن که کهرباء بگی باجار سرکانیه و گری سپی دانستاندن نبرا وانا و روسات چه بود دانستاندن نبرا وانا ورسوبیان دیشی بو یعنی شاندن جواکا سیویل جد نبرا وانا دچونو هاتن نچو سری جبر ترکا دوزا گلک کهربات کر او کهربا قد خواستن جی یعنی زیادی بیستابو یعنی دما داوی که دما 24 میگات کرن ریوبری و دریا روسار یعنی گوتن ام کارن حطانی 14 میگا بودن چتیگ دست مفدر دکده يعني براسي تركا دوي دانستان دنيا دم جه آفدان جه آفند داوي كي عندي في حفتيا داوي ده هاتن كارمن دين ديرن على وقت خبيتين الودا كي يعني سربازن ترك درباسي ناف ديرابون وبرد وانا دان الودا كي جوجارا كي ده نما هون ورم دكرن الودا كي يعني ام كارم بيجن جي حفتي كي ده روجا جارك تاني آبی دشینن حسک اوجی ترا باجاری حسک ناک جبرم تبد زانی یعنی کوچبر و پنابرنگ کتن حسک ده جمارا وانا بود نزدیکی میلیون کی چه بود باجاری حسک ده وانا جی گله کی توستی وانا آبی هی نمازه انا که دمساله هاوینی دن یعنی آب گله کی توستش خلکی زبرده افسدما سرکبو لی چما نه ده چاره سر کرن ایجا اوتشتا کی دو بو جبر پروژه که هبو که آبش فراد بینن باجاری حسکی کولان یعنی خبط میں نوانا ہاتھ دانین جی گیا بحطانی بازاروں کے شداد لے مخابن تے شر سوریہ دست کر ململانیا دندر سوریہ دو شر داعش وجبت مصر و درباسون وانا بارزگا حسکن هات او تشتيق هاتبو كولان وهاتبو اباكرن يعني حطاني وكم امبيجن او ستاسيون هاتبو اباكرن جبو كهرباء بده جبو افي رحماندن بقي باجاري حسك قش هاتن دزين وخراكرن يعني تشتيق ما او تونلا قد بن عرديد ما يعني خندقه بكولابون جيب كولابون او ثاني ما جبو اباكرنا وينا جنفر ابياجي مليارات ليره سوري جيرد بين كسك جانا قد بقونا غد نامديه جوا برا بده وخطا بشفرات تي حسك جنفر ابابك يا بهلن بكار بي نه رجيم خدبر ونري بريجي خدبر انا قد بكار هاني بنشقا سازين ناب دولتي سازين جواك سيفيل بن يا ايجا بشكريا روج اباد كن وانا جي حطاني انا كسك خنا داي برج بوغ اي بروجي هاني بدن سري او جي نبو خستن دبي قناغا داوود ربري سر گاندنه داخياني گو امي
5 و 3 4 بیرا ام بکرند بازار حسه که دیش بو که یعنی وقت ام بیژن چاره سرکرنه که دمکی حتانی که زویان علوک و بیره وینا کار بین یا باش دكتور يعني تدبيجه دكتور فريد بس خوازم وياكي بزارم نها تجي تقول نا ريبابريا بيادي هم بيادي جي ورجيم اسد هردو لباجاري حسكي دمينا تدبيجه نا رجيم اسد هول دايا بجديكو ترى السريه كيجوي كريزيرا ببينا ونجي بيادي بجدي لسر رانا وسياكو حتى نها اف كريز ولا تشارا سركرن يعني تدبينا بويست اوكو الين ناف دولتي تش امريكا با روسيا با نتوين قرتي با دسورداني بك كو تشارا سريه كيجوي كريزيرا ببينا يعني بتاني بريا الين ناف دولتي واف كريز ولا تشارا سركرن يعني تشتاق انا ك تشتاق دريات كلينا دولتي روسا خداي روس يعني وقت فشارك التركا دكن دارستانه كي تركا دكن جبون بيرن علوك بكار بين وانا ينقطرن يعني ابي نبرن سخلكي حسكي اب يعني حولدانا وانا جيب تركا چاره سر دبي چاره سر كرنا كدمكيه ساعتها يعني كدجميره كدن بشتينا حتيكي نماد دن يعني ركفتني وانا نرسري براسو انا ديسا روس فقريانه يعني بحرب سيروجاد ديسا روس فقريان ودانستان تركار كان جبوك كارمن درباست النوا بيرا وانا يعني بهلنج بكاربن وقت كسن ناف دولتي وكسن دولتي سركو مثلا ايه قد اسبردانا كونات سوريا ده هي روس انا كفا هولدانات كي تركار بجبر وقت كفا اف بيرا هاني بكاربن اشخوا يعني بيستي نامي الكبير النهب كولن يعني جدبرن ديجي ابي بين باش دكتور لغوري دكتور بوبر از اخفتنا تدبرم يعني لغوري اخفتنا تدبج نهار روسيا هودده كو چاره سريه كي جويك شهر ببينا لقال تركيا جبر كوري كفنتنا برا روسيا وتركيا ده هي جبو بردانا افي جويزقها علوك جبو باجاري حسكي يعني ام دكارم بيجن روسيا بجدي للسيرفيك ريزي رانا وسط حتى كو چاره سريه كي ببينا اگر روسيا فشارك زياده بخسر تركيا نكار فيك ريزي چاره سر بك زوترين دمده نه چیروک نوساتنی جبر افغان سندرین برای روسا و ترکان ندا یعنی ندا رستاندن خوبخشن نبراشن يعني حق تشتك امبارح تشتكي ترك جبو ابا علوك دوزا كهربيت كن جبو سريكاني وغريسبي كهرباء الجامعة يعني جامعة فراتي روسيا وابتي دنما وانا فاتي جامعة فراتي روسيا او كهرباء زياده ام خو يعني القامش له والحاسه يقولوا الدبر الرجابه بري كهرباء ما يعني لوازو تنه يعني فهم شلو كهرباء بدن تركا جنب ابي يجي عادي تر كهرباء الغادنا برا تركا وروسيا لليبيا لادلب يعني تشيروك نه تشيروكا كم دير ناينا برا تركا وروسيا جبرولوجي روس نكارن وي فشارة زيبل تركنا بكن يجبوق آبي بدن حسكة يعني بس ركفتنا كهيد انه زي ما هذا نبرا تركا وروسيا هذا او ركفتنا هاني جريداي ببراوستاندنا شر سريكان يعني دكتور اگر تو دنگم دبهیز برسامنی داوی اگر تو چاره سریک بلز جوی کریزا آویر نها دیتن کو جارا کدن آوارا بردان جبوی خلک باجاری حسکی و روش را باجاری حسکی چی به برف چه اقاره که به چه جارا سرکرنه که يعني بلاز تني جارا سركرنا بلاز تني بشش مهوانا حفت مهوانا شو بي آبن وبي آبن مين جانب بي قونا غابيدش وبي آبن مين يعني تشتي هيفيين جهنه جروس فشارك التركاب كن بنار بيجن بير كفتنا هانه ج آبا علوك بردن و بيجي خلقي حسكي زيدي بيشاري أنا كاتني ج أبا ياجي نه جارا سركرن خلق نچار دبن حرك لدبي دريه خ بيركي بكله جكارب يعني كدبي ويناي آبه بقادن يعني كولانا بيراجي بجار حسك بخ آبا وينا شور يعني آبا هنا نا آبا خوارني فدويش دبن دور بيرن بين كولان وجوانار بكشينن ببن بجار حسك أو دبرن دور كذا كان يعني آب كذا كان زيكي حسك ديسان بدقرن بجور دباليه باكور ديسان بدقرن كآخر بازار أم بدقرن باليه دربسيه وبالي عمود يا سريكانية يعني أب كورونا وانا حطات أبي بقين حسكجي وسيشار مي هاتيني درباس بن
جاره سرکرنا بلاستنی جغینی گکاربن بترکار بگن لكفتنا كي ابا علوك بردن وهو ابا تاني انا كايا جبروج انا خلق بلا خدر يعني ايروجي كسن خبخش يعني دريا مرجي تشيبون كسن مرجي اشتغلين خوازن فرابشينن وبير بين كولان يعني حتى حر كولان كبيرك هم اولو بيرك بلاس بيك كولان تيرا خلق جتينا نفض سم خلق جتينا نمرن يعني الباجاري حسك انا شارك سركنا بلاس كولانا بيراي جينا بيبشتك تني اوج كاس خنا دبر كسن خبخش ايجا تبنا دبن او انا خدم ام هفيد كن كو دروجن بيدا كريزا افيل باجاري حسك ورا چارا سركرين قال لك سباس جبوي ميفاني ما بريز دكتور فريد سعدون اكاديمي ناسيو كورت ايروت ميفاني ما بو زور سباس لسر اخافتنين تا اكاديمي ناس وما مستي زانكوي برزان فارس سليمان لسر بلا خويا تورا جواكيا فيسبوك بلافكر كودو لجادا مفتي لباجاري حسكي اوتومبيلك او لهي بينمره بلزا 200 كيلومتر ديك ساعتي دا بشويكي هوفانا وبيسروبر لكوريويه بناوي نتشيرفان دا دا انجامي دا كوريوي برينتاربو بكو او اوتومبيلا او لهي بينمره لكوريوي راوسطو او فوغ زبو نخوشخانه جوت بشتي كوهن دوست حوالان كوريوي نتشيرفان بوي حالي ديتوبو كول جادي دريش كريا يكسر نتشيرفان فوغ هستنج بوي نخوشخانه بله لسربية كجي يكسر زي بتشم جم دكتور برزان فارس سليمان مموستي زانجهج بوغا ام بزان بن چيروكا كوريوي چيه دو چه بكوريوي يبناوي نيچربان چه بو دكتور برزان هفدا ما تباش به اگر تجمر بحثا چيروكا كوري خوب دو چه بكوري تر چه بو دم باش سر جاوا قالك بخير طبعا تشتي بكوري من چيروان چه بو افنا جارا يكمين كد باجاري حسكد و هر باجاري كردستان سوريا چه دبه برنگکی روزانه سیاری او ترمبیلی امنیه بید نمرایه بسر رهبریا خسر و سازگی و برنگکی بوانه براسیل وان ترمبیلا سوارتن و بلزک پرخورد دوان کولانت مد تاجون هر وها کس لپیشاواناتنا تبل تبي کولانجی يعني وق امزانن او نبر بريك وبيكن يعني خلقوا عالم تد هنا تشتاق نجرفار تشيبو فيس بيبو او جمالي وي هات باملا كالكيوا بريد ترمبيلك وقت ما قويد بين امرايه بهتري وان امنين ليخس او بنجزان تبلت في نسك نجي وك هردمه وك هر وقت يعني يك جاري نديتي بيرك بيرنجي تشيبو يترمبيل وانا سكني ياجي او برنخس خازني لنسكني هفاليوي دور دركتن ديتن قوان شيرفان لعرديه رابو اوانا هادن وكوتي او راشتني او قسم ترمبيل كده او برن خسم خاني هناك برين لا شوي دوم بهتر بشتاوي ونقوي حبكي تعدلي هاد بس بل نهار روشاوي تشاوايا دكتور برزان روشا كوري روشاوي تندرستي الحمد لله انا قلكي باشا براسي خانم وك دسبيك جي مقو يعني روش بتشرنجي باجي او هي استهتارة فان كسانا ونديتنا وانش خلقيفي يعني روش بتشرنجي باشي ايوان هي لجمانا ناو برسكريكا مزنبولي روشاوي سباس بو يزان انا قلقي باش دكتور برزان تقوت اوتومبيلك او لهي امني بينمره لكوريتا دا وتقوت نجارة كي قال لك حالة نوها لروجافاي كردستاني تشيدبن چاوا اوتومبيلك امني بسر بيديفا بينمره دما كده بيديفا جان لسر ولاتيان فرزك ديسابينا كو نمرين وان لسر اوتومبيلان هبه يعني چاوا اوتومبيلان وان بينمرنا خانم او اوتومبيلي واني او لكاري تفدجي بينمرنا وتفدجي وقودي اوتومبيلي مفيمن يعني جام قردين حياتي تونسان بأكيد هندري أوتومبيل دايجي يعني الجمع روجافاي كردستان دو قياي تشي أوتومبيلا بين أمربة أوتومبيلك أمنية. دكتور برزان وكو تقوت ابن جارة يكي أب حالة رود الدن للروجافاي كردستاني يعني بشتي رودانا وان بويرن وها خلق تشد بيجن بري خوانادن أسايشي كو إيدي بويرن وها ورن راوستاندن
جار ناگلی چه دبن جبرگ وک مگو اف بویرد هانه هر چه دبن جار ناگلی چه دبن جی تالیه دبجن نمراوه تون ابو وسطانا اکتوبت مثلا به اتومبیل اکتویتای سبی یا روسیا و بيقلك اوتومبيل ما بفيرنجي هنا يعني وقت جليجي تشيدبن جلي وك بعربي بيجن دائما ضد مجهول نيفيساندن يك جارجي هنا محاسبه يك شفيري نهاتي كرن لسر فان بويرا وبراستي افايا بويه جهه مدرسيه وجهه شرمزاريه لجم هم ولاتي روجافاي كردستاني بله مهبی سلامتی شکر تردخوازن قال لك سپاس جبو دكتور برزان فارس سليمان ماموسي زانگه ج باجار حسكه تلقى الموزور سپاس بله تماشاوان بريز بكم دگهجن داویانو چین خو حتی بوتنه کدن بمینن خیر خوشی هر شاد